Watu tuombee neno hili ndipo tusikie neno la Mungu. Wasikia taarifa ya chama. Tugia makura na washi. Mungu hapa anaonyesha. Watu watu. Wajua nyumbani kwetu. Isabu ya mtara ndio kitaka. Sabuni moja ni dola 50. Isabu ya mtara ndio kitaka. Sabuni mti wa sabuni dola 50. Harama kwa sababu kwanza kwa makura. Ama 1100 ya kile Kongo. Kazi dola ndio kitamka kisha. Na dola 50 aliko kini mtawazi tufike Mungu. Yule ambaye mtetezi ni moja Ni maneno Mungu wa mbinguni. Haleluya. Mtaka kwa kinu kusenge ni bapata nyabera wangana. Kama tumekusanyika watakatifu kama na hawa, tukima na ngomana wewe. Tunaenda kuambia Mungu, Mungu, wewe mtu wako. Kumbuka kwetu nyumbani. Ariko muzi amatayo alimanya misozi nabili ya bibira ahantu hapo kibima. Najua mahali na milima tofauti watu walipita wakimongea. Alikuwa ndio bora ziweze kuli. Lakini kwa sasa pana mambo mengine. So imana ni hizi suri za wengine mgecha. Mungu anajibu kwa wakati wake. Imana ni hizi suri za mgecha. Mungu ndiye ujibu kwa wakati wake. Nisho na revizo ko kumuzana simeze ari mitumba. Nkole kuzikubitika ugasanga zatumje zapuzwe n'inkuba. Wasura kumuzana ko na drone ukaro kumusi zambaraye. Nisho narize darira. Koma. Mambo hayo huzunisha sana. Tajitakireso. Hakuna jambo lisilokuwa na mwisho. Kitu chote kumanya wa. Kila kitu kwa wakati wake. Nizaranga nubwo tuwabaye. Haya pia yataisha hata kama tunauliwa, hata kama tunauliwa kama wanyama. Kila mtu afikirie jambo hili. Madam sasa kuna jambo. Mama pastor kuna jambo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. icyifuzo cye n'abahoma niba n'umugore wacu kwiga akazana zumushika alikusudia bibi wa Mtwara akirudi tashukuru. Na niombea jambo hilo pamoja na yeye. Alichezea Mungu. Akatoa na Haleluya. Gatoya muri twese turagaciro ijambo ry'ubusengero wacu. Hari ibintu mwenda dushobora kumenyera n'ibindi tudashobora kumenyera ubwo umuyobozi abitubwiye twihangane nabo tunabonye atarigera mu bagezemo ariko si impamvu zawe zera kome ndetse tubasaba n'uzubahiro zanyu mufate n'umuzina cyangwa umugore cyangwa kose aho tuzabarazina muhaguruke batarwaye ubwira ijambo watura ku gihugu cyacu. Uriya amasengesho yose ngendo namenye azagera ku Mana. Isengesho ryose usengenye kwizera zarigenda rikagera ku Mana. Gusa si yose azahindura bitewe n'ubusabane bwawe n'Imana. Ariko hari igihe kiza kigera hakaba isengesho rimwe rikagera ku Mana. Amen? Amen. Tuvuga ngo batarwaye ngo bashobore kuba ku maguru yabo si kubwanje ahubwo kumpamvu tugiye gusengera. Amen? Twebwe abanyamurenge iyo umuntu akuze ijambo nk'uko akuze bazavuga ko ari jewe ariko si ndore uriya abari impamvu ndashaka kubona tubicaye muhaguruke niba utazumva cyangwa ufite impamvu z'agaciro duhaye iwacu dusenge iwacu turagira wenda oya turimo muhaguruke utabishoboye ntabwo twafashe ngo turasengera iwacu dusenge twese hanyuma turangiza hanyuma turangiza turaza gusenga usengere iwacu usenge uko ushoboye ahari muri wewe niho Imana yaturutse igisubizo
iwacu tuyobowe na Pastor Justin, hanyuma tubone kumva ijambo ry'Imana. Amen. Wabacuranga papa. Ndio sana. Uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, Wami
bado kusema. Sijaiona. Sasa Yesu kitu. Ibada za mishuruni. Sikuwa kabisa tunakula mitaani. Na leo Mungu. Tukienda na kando tukienda kama. Ombe. Asijua itazo. Umeenda na hapo sana. Yes,